Kurumzeri ISTV ge discussion hour meeting tabi puno mapu ahamata da Kishore Chandra Wangkem chana taram ukchari matam gi government na koi gi person with disabilities singi yai phanan bagi damakta koi gi scheme na chingba development program na chingba packet na du lai samsam na harba da koi gi haiba koi person with disabilities sing sigi yai phanan bagi damakta act fawba same dana makoi gi promote to bahai tare makoi bu yokhat pi bagi sugumba steps kaya amadi lay tawbatabu hariba singsi leina sigumba thabak si paikat na khudong sa daba kaya amadi thengna daba natte haijaba tare samna haribada koi gi person with disabilities sing na hek koi gi kaiguma mafam na chaning matam da public transport te hek ninga koi gi ningkha tam na phamba yam ngamdaba dugumba gi khudong sa ba leitaba sugumba barrier kaya amana hariba scheme sing du phanamak leiduna sugumba khuro amadi dum thangduna lagi habise haiman ba tholoidra logje sugumba person with disabilities in a thing nari ba koi khudong sa da sing sigi yeng laga koi gi fortnight barrier free campaign haidna 2008 gi ngasi phoba chahi khuding gi leptana pangthok tuna lakli handa kesena tara subadung ma fortnight barrier campaign ni aduga handaki hariba campaign sigi theme na no accessibility no achievement of sustainable development goal 2030 hariba singba theme da hariba koi campaign si haukiba october gi tarik tara ga taruk tagina lakadariba tarik kuntra phawba sathagadaba dumba campaign gi saru amoina koi nei nazadori basi manipur da su hariba person with disabilities singna koi kari karamba khudong chadaba thengnabage maruoina akoina panjariba khudong chadaba si te kaisuna te kariguma ma tawningba kariguma na pangthokningba matamda kari karamba khurau thangba leibage haiba singduni koina ji khana nabagi damata stereo lengsin bidun leibasi agi hek yata lengsin briji oza wangkhemcha samjai president amjuni oza bu taram okcheri Matang election biri pasi Dr. Sapam Jasobanta, General Secretary, Handicap Development Foundation ni ojas Jasobanta Sutaram Okshari. Matang election biri pasi na TH Sarat Kumar Singh, President, Parents and Guardians Council for Person with Disabilities ni ojabu Sutaram Okshari. Aduga Kwaidigi yek tham election biri pasi na ngasige sumlaba discussion asibu person with disabilities sing na koigi khudong chana nambagi damakta RK Leni, Coordinator, Education, Handicap Development Foundation na koi sign language interpreter oina lengsin biri Leni busu taram okshek ab ahan badai ojaza so badai khangjening is koi barrier free campaign te barrier free koi environment hairisi karino haibasim tang koi viewers singi da muta koi wahodo oina thambi gene ahan makta da ngasi tharam se hodok chabo oina ai ISTV bu ISTV gi authority amadi masida masibu gano tawbiri ba khudima pu ahan bada noluk chabaga loina na hen thoidok hendok pa thagat padu phongdok chari manamdi fortnight barrier free campaign sigi achaw bu khudol lama oina ngasi gi asigumba thoram masi barrier free oiba thoram ma manipur gi ityas ta ngasi gi thoram si contribute tawbiba history ama create tawbire na haijabayai manamdi koi loan thok taba na tadrba mioi singbu akoina khanari ba nainari ba singsi khan mokoi bu su khangan na bagi dama mokoi de sigi message information ji yahonna na bagi dama sign language interpreter ama happy do na ngasi khana naina ba sigi top pa masak ama pv bagi dama ISTB gi thaupubiri ba authority official khudimak pu ahan ma thagachari aduga barrier free environment hairaga koina khangna basi tasengna nama soiba mi amana mahak ki pangthokning liba thabak thoram sing adu asok apan aki khang amata yaudana ningtamna ijat laina mahakna pangthokning liba thabak thoram sing adu nama soijaraga su pangthokpa ngamba adugumba environment akoibagi phibam adubuni khona barrier free environment haina koina khangna jari basi masi mahana ai thamjage adu jiki very free environment high basi da koi gi buzaja supadam takpi si koi gi person with disabilities sing na ningkha tamna karigumba ayet pa khuru amata thangdana pangthokning ba thabak thorom ama ekta freely pangthok pa yana na bage dugumba khudong chaba leibudu koi gi barrier free environment ko hena takpi ri ai oza sir kumar laksening isi barrier free environment si koina purana na bagi da thengnari ba koi barrier sing ja haiba tare mase thengnari ba khuro thang ma sing koi gi udong cha da ba sing kari no mari chum ke kai thengnari no ta hai barrier si akoi makal khara thona khana ba yai
number 1 da koi physical barrier hai bisma yam maru ori public place da khangde educational institution da khangde adagi public buildings sing da khangde government ki oiba building sing every citizen namana la aga mangonda changbada natraga mangonda lakpada mi ama unanaba natraga official amaga maga wari sanaba public service me am provider widu aina phangnanaba disable mana phangnanaba honabam kanda lairiba pan mayam dubuni akoina physical barrier haina khanari se for example wheelchair to muni pa mana aina PWD office sakke natraga aige school da kage high school da sakke haibam matamda mana satpaduda madi wheelchair boundina ngasai wheelchair du thogot pa yadaba se kaino da building first floor da lerameng khalo staircase lei aduga maduda wheelchair du di thogot pa yadabani na mangonda apan ba sambal lama khaduna lere masina discrimination gi part amu ohel leba aduna akoina accessibility hairi se masu access tawangam hallo haibani aduna akoi amarom da di mi khudingma free education gi right lei haragani aduga wheelchair to muni pa du gi di madugi right to pb da baga chapma nei aduni akoina physical barrier adom nambe yemaraga mami tangmana su magi white kenduna magi guide oiraga chatlibani maduna nana naba floor do sit nana leiramagadi magi akoi fiction leitaba grip leitaba leitndako aduragadi ma sat nan thoraga magi direction do ma su ngaudori neba adugumba akoi gi even floor sibau adudagi building sing sari sahida environment si moida khitang moida free movement free accessible lo inna basem darkar aina ngasai free education hairaga nipa duna classroom duna first floor da leraga wheelchair bound tawban nupa dudi somebody na pura thangat pani khangde kainom tawdraga di magi free education hairiba right to education lu mange adudagi ne koina ngasai gi accessibility barrier free environment kaina la ise ngasai act tuna konchalaga taw haina sarkarna masi khanaraga UN convention dagi horaga equal opportunity full participation kana hairibasi magi rising to su cover tawnabani aduga mana accessible oragadi masu productive citizen namu orakadoine maramdi hoje akoi asai panji akoi gi theme je sustainable development haibise isda khanbi maramdi akoina development si sustain tawnaba lengdana leinanabagini sum chakotana sum leinanabagini adaida akoi 100 laire akoi gi community sida akoi community jakona 100 people sina pulap equal responsibility lawraga work to munar kanda akoi gi development du pharakadoine ba ami tara ama disable oi ma di participate tawdraba magi responsibility ma thab amta tawdraba unproductive oiraga di development du sustain toraba aduna disabled so they have got the ability to do something aduna moi gisu madu tawbang namnabagi leiriba barrier me amdo lokthok piragadi moisu samasida kari makhadi contribute tawbang nammi namgani haibisi koina thamjari bise okay waja sumda ko mula si kogi barriers inji waja ma habe takpi gre kogi sigumba koi physical barrier gumba khal laigre atopa makhal di barrier di kari kari lai swai da kari atopa ख्वाइदगी मरो बसी अकोगी फिजिकल बैरियर स्ट्रक्चरल बैरियर सिगी मथक्ता एटीट्यूडनल बैरियर नत्रगा साइकोलॉजिकल बैरियर है बसिनी यामना ख्वाइदगी चावपन है तारे मसी सिबु साइकोलॉजिकल बैरियर नत्रगा एटीट्यूडनल बैरियर सिबु लाइत्रगदी अकोगी डिसेबिलिटी से मैक्सिमम अकोई हंदा हंदना सागी हक्सांगी कयादमा अखोगी याउदबा नत्रगा सोइबदगी इम्पेयरमेंट ओइरगा लैरिबसे मसीना डिसेबिलिटी ओहन बदी खजितने हाइजरिबा नसागी मियामगी साइकोलॉजिकल नत्रगा एटीट्यूडनल बैरियर न मरम ओइरगा डिसेबिलिटी ओहन बसिना हेना यामे हाइतारे से फॉर एग्जांपल अखोगी से ममितांगबा मी अमा नत्रगा मखोंग टेकबा मी अमा मा करिगुम खरदंग मासु मी नि म्याम खोइ खुदिमक न फाउनरि बु खुदिमक मा फाउन स्कूल चानिंगी पैसा तानिंगी खुदिमक तौनी अरो कैथेन दा ममि तांग मी दु थोलको मतमदा नत्रगा मखोंग तेको मी दु थोलको मतमदा करि द बोई थोलाई नो हाइबेसि म्याम सिगी वहंगने वहाइने हाइतारे अदुना मसी हाइबी बगी महुता हाइ मसी नि अखोना साइकोलॉजी
psychological barrier hai si hai bidi mamit udrabanina makhong yadrabanina mana adra tholaga tholak padu adui duna maram oraga miam da hena problem ohelle hai bidi mabu senagadra makhoi gi thabak pu tawgadra haibna chingba domda oina yamba ji chatnai hai tare sok panba tawro uri ba koi bida lairi ba mi singdu da taina bi gani khot pi gani haibna chingba laiduna ko aran ba thajana bi gi pot ama su laiba adugi masigi mathakta muk lana thajaba akoi gi andha biswas haigadra ngalingai matamdagi lak pachana bi si hujik su dum kharga dum lairi hai tare makoi ubada mangol oi di haibna chingba daw ya di haibna chingba gi pot chu su laiba sisina maram oraga ngasai mami tangba natraga khong tekpa ma kari gum khara di tawjaning ba hai tare adugi do ma maning tamna ma tawjaba ngamdre ma society se thola aga haibidi mayamna maina haibirakani natraga mangonda kano ignore tawbigani langna bigani natraga mangonda kano chaibi thagbi ba tawgani haibigi akibadu na maram oraga aduna mama ampa ojiki blind handicap poi ba mama ampa singduna su yumgi mapanda magi angang singse thadok ningdre masini khwaidigi chawba yam tamthiba barrier haise ado hairiba sigi asigumba kano se akhona laihandaba taragadi karigumba mami tangbono tholokpa natra makhong tekbono tholokpa matamda akoibada laibiriba mi lambida thengnabiriba mi singduna akoibada laibiri mi singduna wakhan tabiragadi mana salakpa matamda gari gi speed to khara handabiraga mami tang mi duman chaningi ba bazar chaningba orsu school chaningba orsu mabu maning tamna salhanbagi mateng cooperation hai tare adu pangbiraba makhong yadaba wheelchair thorokpo oragasu ma bu tholai ba mana chatpiri baduda with honor hai tare masu khunai siki mi amane haina ikai khunnabi bagaloina na mana chatningi ba mana tawningi ba thabak tu khoina sak khangbi bagaloina na mokhoi bu ikai khunnabi baga khunnabi duna mana chatningi ba tawningi ba du ningtamna pangtho hanbir ba taragadi koi barrier si lairoi doriba hariba ani sini khwaidagi khoigi physical barrier hojiki structural barrier sing si dekhona semdo oga loina kano tawba yai rem hapsalaga lip hapsalaga loina sembe yai adu ngasai wakhan gi psychological attitudinal barrier si bu laitraga di ngasai lip hapai wakhan du su laktoini aduga rem hapagi wakhan du su adum lakcharani hai tare yam phaja wafam ni oza sumudana thambi si koigi physical gi hakchang gi soinai ba budi miyam gi minok maisa haiba tare miyam na langna bi ba thawoi usippi da ba discriminate to bi ba sugum bagi thawong singsina hena sonai hen baduna hen chawi adu gi beri adu hen chawi adu gi awaba duni hen koina waba kham ngamdri basi haibi wakhalone jan thambi je nasma ko lakse dingi si akoina masi hoi bipum khudi ma di saknai sonai koi gi leba ki mapi pa bin sin su dum hai adu tawdom ni sigum ba community si smai tawdom ko tom hai badi dum akoi thengna jai adu hoi koi gi laba yam phaba hai taran da gi anoba bjp gi lega na su koi person with disabilities ki koi schemes ga am packet pire even latest koi gi recently hai tare cm na su koi dum bas ki mama person with disabilities gi lau to ko tum tawburi tawbiri adu hari bu sing si laina hari ba singse tawna hojik laiba person with disabilities na thengnari ba moi khudung sa da basidi amarom de oja hanharak ta bagum ni haije batare kada no sa thokning ba sigi awaba se adum lairi adum poktri haibisi mani mukhalai kari wakhalon thambi be ja si ke sa jam sumi ngase ko biar campaign akoi ki nenri bese masi yam ne phom thopuri ado masi gi campaign sigi sorok boy ai sarkar na soyam masi ko interest lor ganda miyam na masi gi campaign si mara promote to ganda he na yawa to gyan ta na ba ko bi hona ba chumne mane ba sarkar ki soira masi disabled mayam pur mak sigi tamuk to ne social welfare department sa un lai ana social welfare department le china ko gi disabled sing si kai to ko tai moi kana ba kari piri ke to gi haiba pur ma che chap cha da pi na ba phangana ba hona ga da ne ado sarkar se si masi apung phana to do ne lai माचे तो बंद किया नो सरकार बीजेपी ग्रामीण से नदी वनरबन सिम से बिरेन खा तो बुलेन हाइरे को सि ताब नुवाय मागी कोक त मागी तौनिंबा अमा लय या कुजी कुजी खुनाइ दे हिंगमिनरे बा मयाम से मर्क से दा कुजी डिसेबल लय बसी कुजी अखोय आइना मसिंग जे को सम लौजो मतमदा लिसिंग या खैनि पार चात्रि मुतने मसी कुजी तसेना सा हाइबी युदो सेंसस तौद्रमा इनुग्रेट थिबा मतमदा सरकार ना अखोय सा उचेक सिंग नत्रगा संगाइ ने चिंगमदी मसिंग थिय गम्मे kaya lady kabain to hena thi bang me ba lam na ke sau che phaw adu ko gi disability me pun mak se kai da
ꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯗꯨꯔ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯃꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯤꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ISTBꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯍꯥꯟꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯪꯕ ꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯀꯝ ꯑꯍꯥꯡꯕꯗꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ISTBꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯖꯁꯣꯞꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ISTBꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯕꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯥꯏꯗꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯁꯣꯟꯕꯅꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯕꯤꯍꯦviꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ 59,900ꯒ 900ꯃꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ 10,000 ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 30,000 ꯀꯨꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯅ ꯊꯤꯟꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ NGOꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯊꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯀꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯒꯅꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯐꯍꯟꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯨꯕꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯁꯣꯄꯗꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯒꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯩ ꯍꯤꯡꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯖꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯨꯡꯗꯧꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯈꯩꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯇꯦꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯟꯊꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯅꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯃꯀꯥꯟꯗ पानब लमन बखै प्रिंटिंग मशीन है कोई ब्रेन ब्रेन प्रिंटिंग मशीन अमा मसी ngasi digi 2010 da khoi manipur sarkar leira ganda lupa lakh kumarom pira leira ga thamme ai adu machine laji huji gasi printing machine je leiru ga na gasi bawda season da ya da ka ga tang ta leire ba adu na huji mit udre swing gi hoi gi si akhoi ja sopan da ga sumba se ma doctor phangin honara ga phangai ne ba sumana honana nang ba panab lai phawda government da ubi dre ba some section मियो लिसिंग हमफुमु कम लेबा पुनमक जिंग से मसिबा सरकार उबंगमते एमएलए मामना मागे केंद्र दा मा कंस्टिट्यूएंसी दा दिसेबल ओरबा कया कया लेरिबे गे हाइबे टीवी रगांदा केतुरगे हाइबे टीवी मतम इराइ लाइन पुतोगा मोगी दमुक्ता पैकेज तौगिदरा फंगन फतो फंगम जारबनी यम नोइ तबनी आ जाइबी रजनी लंबीदा ब्लाइन अम लाको मागी अखोगी से मा स्टिक व्हाइट स्टिक तरोगांदा मैं पुनमक से ए मसे ब्लाइनी माहन पुदोसा पीसी मागी लंबी जे हाना खोद लांथो हनसी काई चकदम हंसी है बिची लोन मखोद फिल तौगदमने अदा अखोगी दी हेना सोथब सिंग हेना कोना हनना येंगे साइकोलॉजिकल हारिदो अदु जाम नुवाइ तब मा दगी तसिंग हाइबदा पॉलिटिकल पार्टी अमगी लीडर अमरबो हाइबदा अस अखोई पार्टी जाम फारे अदक्ति खोक्ते बितांग फावदो यावरनिंग हे हाइरी अदु दिसेबल सिंग ओइरबसिंग खोक्ते बितांग हाइबा मागी नुवाइ तब दौरेबा अदु मा चेकोना पेपर दा इलेक्ट्रॉनिक वेदर प्रिंट इबा फावलो कोना दी इडिट तौरगांदा खोक्ते बितांग फाव यावरो यावरबे हाइबा तमदा याम सोथरबा चटपा ngam मिमान दबो कोई पार्टी जे पांद्र यावरबने हाइबा मा political leader adu mai mana ngam thuk ko yaweba sumba pun mo shekona media na ko ma shekona idit tawdana tawthokdana censor tawdana mo shekona musina konjil kanda sarkar ru kham mo changyeba aduna ngasi PR campaign se yam phajana budi ko ja chopan di am trori phajana bu khangi ko jen khangi aduna ma se siminister gi kokta अरे कोई सोशल वेलफेयर की नेशनल की जेन की कोकता लेहिनिंगी अरे वेरियर कैंपेन जे मसी सरकार याना प्रमोट होनी है अरे आई हाइजे ऐसा हाइजे गिफ्ट
Manipur Sarkar Social Welfare Department ki Minister Oibiraba Honorable Nepsa Kitchen Isel Ivema Masi Yam Puchen Sahok Chaba Quick Sing meaning one Yan Mind Siamna Siangba Yam Danabu Amaneva. I am one Pahoning Body Masi Social Welfare Minister Amadi Haraga which Mana New Secretary Quick Minister and block Maningi Magi later Opis Masi Quick Tar Floor Layable. I don't got Manipur Sarkana building Samatamta Akogi and we quick lip letting Mahapti. I don't know. Social welfare Minister Oiva Mabu Akogi disabled person singer Sinama I give Madame Nuzaruge I walk up the Hijay Abotana Magam Tapangam Deep Atala Gravina Kakapangam Dremina Adri Masama took the Mana Kalaga oh I Lala Bradudi I ground for like Riam Hapke Mayambo I Tapak Sanazan Wakatana and Togi but say I don't talk to the Markian Tag them never I do I hire Nan Honorable Minister I give Maru I give Biran hire when the run Nangi Social Welfare Nefaki even raised other to prove the lady. Disabled man with some drain at the Makapong the law. I took my own Halu High. I don't mind high. I showed the Higher again, Masana Kangun Toponi, a Kangan, I told Gashini, Dr. Wunu High. I don't know. I did Pereira campaign there. The city, I couldn't energy, Tabila money, Legak Sassan Padam Mayam, Levaxibu, Manage Kipim by Punamonadona, here at Patanagana, a quickie, Shiraquiki, discriminate with them. Hunter Yang Dava. I am not telling high machines. Tambira Gandane, Mayam see a question died about Kaida, high in white, disabled, different able, whatever singer say. Fazana success to Vidana, Magit, one top, some with Hana Pirava, couldn't sabashing, and I could move the show. I could among what can ever lay away. We took bigger than me, as I had only, so what I have. Disability must be tongue market of the high, but she never have a topic, we send and view, participate on view. I did like I am Magi Mato Karmatumda. Mitang with the Bumlay. Eh, Madi Kasukada, Nakana Pamelo, I don't know. Ukulu Toruganda, Ukunu Tabu Reduga, never could over have a demand of Midna. But Shadow was it? And what do I say? Oh, I should already call Nashima to condition a yaw in the quiet. Mammy would not tell any. She couldn't never to Koto Weather. She told him. I don't know, Mana Tabana, Tata with a way of a tabak. But who take on a way of a tabak singer? Masi Katu Katu to be with public killing up the Jogger. Talk to Haroja Ganeva, I don't know what the Mari Swanjabani, Mammy Udramani, not Adramani, the one Tamo. High room the Tapi Taragadi, come the Mui Minushi, Amato, Big Wakalot, Manabu Kunai, make a never give back to Adudi. Then a Katabaneva, and the Mashimati, I cook the Mamma, I built to Jerry, the Garmin and so Tawayano, who had been again have a share Tamjaki. That's what the way last thing is. Was he going mainly going connect barrier the physical barrier have a manga, psychological attitudinal barrier have a manga. Hamada attitudinal barriers, you must see when a low tone never see Kari Pambaito, do know, Kari Chaka, Kari Han, how would know, Kari suggestion like this. Matang Sidan Quina Yamna interest luxury. Print Namadi electronics media, Aduga film media. Haribasi Yam Namaru, Aduga Quina, Angang Singi school syllabus, awareness Haitare, awareness for Nanaba, for Akandang Saki attitudinal barriers, Matanda Magzakini, Habisi, Quigi, Tazaba Haitare. Habidi, away Kanda Bagini, Baquida, Sagi, Mana, Ying, even me, Yam prejudice or Riva, Qualiva Meamse. Say, prejudice Hizab Tarek, Sagi, Udabani Matic and Maroy. Sa lon ba kamai lon doi no sai sing thong kamai thong ni ma phi kamai suram ni kamai torom ni hai bisi mayam na au sing di min na yeng a taw bani na u da ba nu na kamai taw ga da ge moi di u da bani na hai bisi khanam thop natural ne ba adu u dra ka su samai na taw ya hai bisi khoi na understand taw ba yam prejudice oi bisi tu ga akhoi na Masu Manangam Badu, Sisana Bada, I Udabani, I want that car is for Pierre Pumatanda, I told you in a high road. I give capacity to give one, but I in the Tabak is why high road. I don't must happen that decision to Masalo Jahan Gadanisini. As I get quickie Rights of Persons with Disability Act 2016, get quick Ahanba, Magi preamble the Yauri say. Sidai Quiggy right to autonomy, right to choice, right to inclusive Kahaiba, Mam Yauri Haitare. Ma Matanda Ma Warep Logzavagi, Matanda Magia Pamba, Kanzavagi Port say. A quite EPP the Nadum Lak Pungaling Ematandagi.
मसीगी से सागी एटीट्यूडनल बैरियर दुना मरम ओरगनेबा मसीना अखोइबु हेना डिसेबिलिटी से ओहेनबा अदु मसी कोहन गे हाइ तारगदि खोना सागी मागी राइट टू ऑटोनॉमी राइट टू मागी ए मथंदा वारे ब्लॉक जब मा मथंदा कनो तहन बा हाइबसे मसी अखोइ इकाइ खुनबम थोइ हाइबसे अखोइ वखंदा खन्न नबगी दमक तोंगान तोंगान मखलगी हुजिक तसेंग हारगदि ngasi nama soba me ama haibadi after 1990 2000 gi matung da gi haitare sigi matung da gi di khoi gi handicap sing si mapan tholak pa digi saru ya social gathering da saru ya bai khot pa gi movement si akoi am kan lai haitare aro last part akoi gi 2005 6 7 sai da gi di hen na thole chi mamangalingi matam da di masi kai na thongnaram de haitare ai disable ne haiba bawa hainingam deba hainingam dabagi maram ding sagi attitudinal barrier duna neba ado hujikti si pora ising sai print and electronics media gi achauba thaudang ama lawgi haijaba tai aigi wakhanda aigi hujik phauda aigonda laijari ba aigi kenoda ado masil हाइबदी ngसागी मतम दुदा खोगी नाम सोइबा मैमा ब्लाइंड सिंग अदगी लोकोमोटर की मरोइना ब्लाइंड सिंग हाइ तारे स्पोर्ट्स की कई आदगी नेशनल की मेडल लौबई खोटपई कवरेज से फजन फजन तौबीदना मोखि कोइ मरमदा वारी इबीदना खोपिदना मीडिया प्रिंट अमदे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की याम चावना तौबीगी म्याम दे हेना खंगनना हाइ तारे को aduna maram warga maina sum lak paduna any event sing ji myam da samaina mitang ga su khongte ga su na ta dra su samain tau ba yai habadu print na de electronics media na adagi film gi media na ayam na ngalinga me film gi media di handicap sing si ayam tragedy gumba comedy gumba da oina puthoe unna na baina aduga print na de electronics media na makhoi gi capacity du he na focus tawraga I thokpirak paduna ngasi नाम सोब मैम अखोई मीनी अखोई राइट फंगना अखोई तानगदबनी अखोई महौसा लाइरेंबीना पिरक्पसिदा अखोई चप चाब अखोई चाकथुंग यावरिबनी गाइन थोलैसे सिदे अखोई प्रिंट अमदे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अचौबा रोल ने हैना खंजै अदुना साइगे हुजिकी लाइरिबा अखोई एटीट्यूडल बैरियर से लौथोकपा मसिबु मांगनबा हंदनबा सिदा प्रिंट अमदे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की हेना चौबा थौदांग लौबगी तंगाई फदबदु लैरि हेना खल्ले अरो सिगिसना इन्फॉर्मेशन मैम पीबी गदौरिबनिना मसिदसु बैरियर लैहनिंगदे हाइतारे सागी प्रिंट अमदे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दा अरो अखोगी वेबसाइट सिंग अखोगी पेपर सिंग इम्फाल फ्री प्रेस की अतै अतै संगाई पोंगनाफाम की लैरिबा प्रेस मैम की वेबसाइट सिंग से अखोय अदुम आई विजुअल इम्पेयर्ड ओरसु आई एक्सेस अदुम तवि अदो सिदा का अखोगी पोंगनाफाम की क्रॉनिकल गुंबा संगाई की दा अखोगी अखोय खितक एक्सेसिबल ओइदबा खरा यावी जगह से वेब पेज से कोइना एक्सेस चांगबा मतमदा हेक्ता अखोगी पानिंगिबा आर्टिकल दुदा यौदबा खितक एक्सेस W3C की गाइडलाइंस टू याउदना हाइरिंग अलिंगे मतमदगी काइंतो मॉडिफिकेशन लाइट्री हाइतार अदुगा इम्फाल फ्री प्रेस की सिमा खरा एक्सेसिबल ओय कोइना पाब मतमदा अदो समाइना लाइरिबा सिदैसेदसु विजुअली अखोगी लो विजन सिंगना अदै कलर ब्लाइंडनेस सिंगना पाननबगी मागी सेमदोक सेमजिन हापीबा खरा यावी अरो याउदबसु अयाम लै हाइतारे अखोई वेबसाइट सिंग से पेपर प्रिंट की अदुगा समाइना अखोगी ISTV की अखोई लोकल केबल नेटवर्क सिंग हुजिकती याम एडवांस होरे अखोई मणिपुर दसु सिदसु अखोगी लाइरिबा लमदम सिदा लाइरिबा अखोई नाम सर्व सिंग मरोइना अखोई लोन थोक्तबा ना तादबा मियोइसिंग अदुगा अतै तै लाइरिबा डिसेबिलिटी सिंगसु कोइना पीरिबा लोकल केबल नेटवर्क ना पीरिबा इंफॉर्मेशन काना रबा वर्ल्ड की कईगी स्टेट की लाइरि मैम से मखोइबुसु यौहन बदल लाइरिबा बैरियर से लौथोक पिरगा यौहनदुना मखोइसु खुनाइ सिगी मतिक चाबा मी अमम ओहनबदा बैरियर से लौथोक मथेंग पाबियो आइबसे आई अपील तौजनिंग सिगी डिस्कशन आवर की कनो सिमा सिगी मॉडल सिमा दुम कंटिन्यू तखनिंग हाइता है सेंगना या फजब मफम दे बजे जासु बुदन पुखत पे जे समझाय कोइगी
news channel da su dai di khoi phongi ba khoi pau che sing da su na ta na government ki thoi ba any khoi notification bu ro na ta ma gi lady ba publication mayam sing si PWD ne access to way ya na ba gi dum ba khudong sa ba lai han ga da bani hai ba wa phom ne ja sa bu na hai bi maru ina khoi local channel da pau pa ba si khoi PWD ki khan bi raga sign language interpreter ma ya wan ning ba gi phong do pe se ja kari hai na accept to bi ning ma si kari hai na ma si law sal laga kadai bu ba khoi to ba ya na law gi am ju gi president mo ina ma si kai khana ba ya ki sa nam chu mine akhoi gi kano doctor akhoi gi zo pa dana haibiri bese haibiri huji akhoi gi India gi wona so akhoi gi DDK na ko Sunday khuding gi wona akhoi gi news akan na akhoi gi kano gi lon thok to ba akhoi gi kano se amaru ina bo si gi da makta de mo si dong tong si sign language ro de betro ga program santu i news 24 hours santu i bo modern ba si da akhoi gi people si ko society si da so disabled sing chuma section khale ri ko mo si human being ko moisu right to information moi da tabagi ke si lei wa hina sarkar pil to biri je moji section du question biro bani promote to biro honor biro bure madu ki pil ari magi nungsi ba emotional thabak je akoi gamen je honor ganda akoi ki ICB re su ai haijini numa akoi cheu lamagi mungdo orga nu to wera ka su sumaina akoi ki interpreter to orga language sign to orga khangla kan orga di amno phabi hen gani adu hoji akoi ki ji onman working journalist union si kiam nungai ki akoi chu khangam di je media haiba democracy ki port state ga na haiba tori se masi akoi ki PS club sira ko rem se hap ti ba akoi so padan de kam demand to urjan mem la la ngana tamo rem hap si ka mana strike to ni ka haiba do haigel amri haiba du tu le amri ko to ji ki rem hap pe ngai re adu ji ke ko PS club ki ko hol si wai ba tam da moida 50% pi re ari ek te ku disable mayam sing sina magi article ari ka irek pa mayam news mayam iba mayam sing se eri media house sing sida taw batam da moi fast kam moi dan kurung cha pi bo kari ma ko jo pa dana article ma hap ke hai drag di wall from da sanga express te any mayam sing taw butra moi han pi gani ari boi kholau ja han la lak batam da ko na front page da ha ko ni na trak ji han khangana bagi si loguni ha bi ja ko gi masi ko leir bane bo adra masi akogi yamna masi gi ku tawdiya da thabak ni akogi mass communication ko ari ku da media print media ko logudam ne ko mi khanga dam ne masi da chusan ai matam lowan de yan ngai ta ba me khap lei nan ngai ta ba ngo lei ha bi disable sin kira sarkar sene pi de ku sa ma ya ma maming de pi de sida unemployment ako allowance pi de adagi sidagi moi sida akogi scholarship se moi class ki batung ina kenara ga lupa sani amasung chatuk piri thada masi 다 비번 놈 들어간다. 자기밖에 오히려 불러 비번 뭐지 야우리 뭐. sarkar kaya natinda adagi direct ambassador education free oige temne he maming de free oibi daba adagi sira ko gi like ti ko gi tam phangthong dra ba ko gi kane ko karaba ma samcha tok mo da ko gi lupa lising taru mu khong sa pi ba thing nei masigi ga se masi sarkar pibi daba jamna nuai ta ba mana ko gi marriage akogi akoi initiative pi bagai leiri disable sing sil hung matam no ambaga mag ro ta jo aduda lupa 30,000 pi gedam ni kana rim thoba ga se subba khudong chaba mayam ko sarkar na leidi le ga pi bi daba ade kwai ta ek nuai ta ba na state commissioner for person of with akogi disability and akogi commissioner ma toroga job da lei ko sarkar na mal lei thame ba disable sing gi phangan thoba thok mayam ji phangan na ba मागे थ्रू दगी हेना सरकार रे तोरो बना लिंग के थमेबा कमिश्नर अमा तोरो थमेबा अदो कमिश्नर से की मागी ऑफिस से मागी स्टाफ स्टेंग जी 50 ओइगदबनेबा हुजि सरकार तोरि से सुम तगी मा मासा कमिश्नर गा मी अनि ख होंग थमेयो अदो मा मासा मक्सी ओना गाड़ी से ना गाड़ी पीबीते मा vehicle पीबी थाचे बा सागी अकोइ लो सेबी रे सा कोइ ओजा के सजिना इंट्रोडक्शन दा हाबी की लो मैम सेबी दना अकोइ लैंगाक सिनसु नाम सोइब सिंग सिगी खुनागी सेल द पोरगना बकन होनरी हैना लो बुदी सेमे से द फजा फजा ब मैम अदु इंप्लीमेंट तौनना बा एनफोर्स तौनना बगी मागी मतिक चाबा मागी बजेटरी केनो सपोर्ट टू दी हैप्पी द याउ द बा अंगसागी स्टेट कमिश्नर फॉर persons with disabilities isu sagi ek tu matuina la ine sagi people with disability ek 1995 tu gi matuina ado madugi phajana madu full implement tauna na ba sanana bagi da madu re yauri ba singdu provision singdu phajana thabak oina pangthok na bagi da sab chaba state ki budget ta country ki budget ta madu ha pong khak darkar lai ri
अदो हाथ रगदी ngasai husiki accessible ohangadab di khogadab ne transport bus से लेवल लोकल ट्रांसपोर्ट कोई पैसेंजर सर्विस में हमसे कोई हैंडीकैप सिंह दुना कॉलेज चटके नत्रगा बाजार चटके है मतमदा मागी तोंगननबा व्हील चेयर थव मीदु अखोई ऑक्टोदा लाक मतमदा खुदोंग चाननबगिदम ऑक्टो थवगत पे याबा आदि व्हील चेयर थवगत पे याबा हाप पे याबा ऑक्टो ओहन बतायबा अदगी हुजी अखोई लो फ्लोर बस में आमा अखोई गिद कोई न ताला रगा हुजी मुक्तियन बहुगलाई से मसी तसेनारगा दे अखोई हैंडीकैप फ्रेंडली ओइबा बस मखलमने मसीसो समाइना अखोई मफम खुदिमक्ता मसी की बस सर्विस से लहंदार के आददी अखोई मपान की स्टेट सिंगददी सगुम लो फ्लोर बस सिंग से लोइना अयाम बस समाइना सेले अदो वांग तारगसो अखोई ऑटोमेटिक ओहनबा ऑटो ओहनबा अखोई व्हील चेयर दु मथक मथंदा काखत खिबे याना बगी जरा लाउनगा नेमधान बा हाइतारे व्हील चेयर लाकपकांदा अनमाइना लोइना सेमदोक सेमजिन तवरगा हुजिति दिल्ली गुम्बा अतोपा मेट्रोपॉलिटन सिटी सिंगददी अयाम्बा मैक्सिमम हाइतारे हैंडीकैप फ्रेंडली ओइबा कनोसी एटमॉस्फेयर से लाइरे दुगा सिददी अखोइगी अदुम हारिबा मफम सिंगददी मखोइ मखोइगी गवर्नमेंट सिंगदुना मतिक चाबा मागी बजट सपोर्ट टू हापी बगिने हाइजरिबा अदु ngasagi अखोइ तामोना हाइबिरिबा अखोइगी कमिश्नर की गाड़ी लाइते अदगी स्टाफ स्ट्रेंथ कनो तौदे हारिसे अखोइगी बजट ता अखोइगी दी कोइरका बजट से हेगलकदबनी दना कोइ नाम सोइबगी बजट से हौगिबा 2014-15 दा लुपा लाख निम्फु मंगा ओरंबदु अखोइगी 16-17 ददी अमुक लुपा लाख कुंदा मुहंदर इने सुम हेंगलकदबदो मी मसिंग हेंगलइनी अदुगा दरकार लइबे हेंगलइनी दना अदो अखोइगी दी बजट से हंदरकदुइनेबा थाग आइना सुम डिपार्टमेंट की वारी सानजरु मतमदा थागलो मतमदा प्लानिंग ने हेक्ता कथारि अदो आइना नखन सर होइना कन्विंस तौब ngamdabagi ओइगनी हाबिरि मसिगी दरकार लइबदुगी सी हापनी मसि याउद्रगा दे है स्टेट ता दुगा अखोइगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट की मसिना चौबा चैथेंग अमा पीगने हाबदु लैरिबा अखोइगी ऑफिशियल सिंगदुना ब्यूरोक्रेट सिंगदुना फजना कन्विंस तौरगदी प्लानिंग सु अदु अंडरस्टैंड तौनी हाइजरि माने अदगी सी थमजनिंग हाइता ताकपी से कोई बस स्कीम गुम्बा गवर्नमेंट दी पाइखत पुंथोप थबक मयाम दी चेददी याम फजना लई मदुमकपु ग्राउंड रियलिटी दी मदु इंप्लीमेंट तौबसी उदी हाबी वाफम ने कोइ जि खनरमे से लवजा सर कुमार को लाक्सनिंग से इंडिया ना मसे कोइ यूएन कन्वेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज सी साइन इत तौरगा रेटिफाई तौदरी हाइ बतारे कोइ ने खंगजब होदा अदुरगदी मसिगी कनोसी कदाइ भव इंडिया ना मसी कनोसी पाइखत यूएन कन्वेंशन ना कन्वेंशन दुदा इंडिया सु सिग्नेटरी अमो ओदुगे साइन तौरबने तौबदुगी मतुंगिना मधुगी मतुंगिना कइनोसी लाइनेबा अखोइगी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 1995 से मधु अमो रिव्यू तौरगा 1995 नथे राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से let me come to that adu ujigi UN convention du sign tor matung 1995 ki ek se pass to uneba India su signatory no sun le ba ki tor roina adu ki ek tu toraga handak amuk madu sufficient oide habagi anu sarkar sna review toraga ajiki 2016 gi hazikna rights of persons with disabilities ek haire hana persons with disability act 1995 da equal opportunity full participation protection of rights haibu wahi ahum ji yauri neba simak ne UN convention da khanaraga sign tawna ise koi sigum hoy adam madumappu koi sign di tawjarga su India government na India gi oina masigi keno si environment koi usigi very free environment si completely madu apply tawna da kadai phawo changsan bada madu hausit chawkhatpa city id say for example Delhi adagi South Indian ge group kra ayamba physical barriers se lothong na loina ba moi gi ramp happy anywhere da chatpada accessible loina ba tawre not only that ai nga sai gi barriers of physical nga sai ja so na zo ha gi digital barrier ai do barrier si maru ina yam kan thengai se makhal ahum si ne ba physical barrier dum le re nga sai gi pan me access to ngam dan na ba gi kaino duma but communication si so amane ba akoi nga si sign language na tawri ba se we are communicating to the persons with hearing impairment la tawri ne ba aduna hearing impairment bu khangan ba hai ba se magi su magi opportunity kai no magi rights kari no cm na ngasi lau thokare cm na si scheme period no gi adu pirani ada pirani do phangadri ba ma aduna khangba ngamdragadi that is what
communication barrier si lay ri another thing na ngasai educational hariba social barrier psychological barrier hai tare sidai sida amuk yam hena tawri di ngasai gi persons with intellectual disability and developmental disorders kangbu sing moi sidia pura kaimta so because they don't have the capacity to decide themselves ko moi se magi decision lojab ngam jadaba adugumba mioi sing oire aduna moi gi kaino se social discrimination si sang sang wang ko ni ujaba kon adugi parents sing si yang wai to haidi social stream na la na khona basi akoi nga sai gi discrimination lok thok se hai je parikha thaba dagi mid udaba mana MPSC की एग्जाम याव नबा कम्पिटिटिव एग्जाम याव नबा दगी व्हील चेयर बाउंड याव दा एक्सेस होइदे अदगी अमु कनो राइटर हाफ कदबनी परीक्षा थाबगी सु विजुअल इम्पेयरमेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट सी तबदन हाइबा कोई सेंस ऑर्गन अयाबा मागी ऑर्गन सिंग दु याबा दुदन अनिबा कोइना कम्युनिकेशन खंगदे अदगी लाइक तंबनी खंगदे मधुबु कोइना लोइन लेहलदि ngam अदवजिकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जदी एजुकेशन दुसु मोइना कोइना स्पेशल एजुकेशन इन तंबीरी सिगी चांगसी मोइदा MA तौरनी कनु तौरनी हाइबिंगते मागी इंडिपेंडेंटली हिंगमंग नमनबा मागी स्किल मयाम ट्रेनिंग पीबने इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशन हाइ तारे अदुदा सोशल बेयर जी कैम जाओगे बु इंडिया की सिनेरियो दो सुंगारे आम दे अंगावनी का हैबसी ये पगला है काइना से फॉर एग्जांपल अकोई सुम ngang bada paliba anjali film daga tawra isi maning da kokta ga anjan bibi tawriba kholiba mayang base sigi asoba discrimination gi amalai aduna kaino sing sina parents sing sina angau ba stage lo thuodi moise ware magi academic ta tungi generation light tamba kanda माजे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नि मासे इज द ब्रेन डेवलपमेंट सी यादरना सुमाइन तौकिदना सिगुमने एम्पावरमेंट वालेगा ओरकपनी कायना खंबिरगदि फैदना असai सोबंदना पनबिगिरिबा अकोइगी कनोदा तुंगी जनरेशन ना लाइक तमक पदसु कैदसु व्हाट इज डिसेबिलिटी ही इज ह्यूमन बीइंग कायना कोई कांसेप्ट सिल लौनाबा होय पर्सन विथ डिसेबिलिटी हाइना रिजे डिसेबल पर्सन गा हाइना रिजे माय खोंगते मितांगदना हाना मांगदे ही इज अ ह्यूमन बीइंग बट ही हैज गॉट सम कनोमा यारक्तना मागी खोंग तेखिबनी खंगदे ऑर्गन अमा सोरक्तना को अदुदा तोर इनेबा अदुना पर्सन विथ डिसेबिलिटी सिमक पलैबा सेमैबा कनोना WHO ना सेमैबा टर्मिनोलॉजी सिमक डिस्क्रिमिनेशन दो हंदनबगी अंगावबा इदु हायरक्तनबगी को अदुना पेरेंट्स इंग इंडियन सिनेरोदा इन सम नेशनल की करिगी सम मीटिंग चकपदा अदगी कनो दसुनारे मणिपुर दसुनारे अकोगी mental illness hariba sisu another chronic mental illness sing sisu disabled category da ek sigi mangsa RPD ek sigi matumina singa ieba aduna moisu disabled ni time sung magi wakhan lon attitude tu na phatra angau ba hara gadi kai mo ina loin tawgre angau ba hariba se mental ill hariba se is a disease ma se alaina man nari bni ma bu treatment tor adum bhagadam ne ba se yum thangna bru community ni ko haise yum thangna bada songdi du diarrhea ta hore ni ngalien matam daga di amuk duk kaino ga thana dana khojul kari kara thana dana kaino ta hore en tongno mi dana ko adu people community du na su mangonda sympathy na khangde mangonda health na ba eh mai du doctor po kare akoi mam chala musi ka hai angau ba har ga di kanam ta sangning da ba gi kaino attitude tu dum lai re ba aduna matam digi amok mental retardation haiba puthorapasi mental retardation haiba sei da parents singi natraga magi community singi kaino si barrier si khara hanthabdum loge adubu amok america da di amok azigi ka Eunice Kennedy Shriver John F Kennedy ki sister mana hawdorapani azigi movement special olympics kind tawri ji sana bagi se adu da mental retardation haiba wai ji ai cinema da karida tropic thunder habra kano Tom Cruise na kum adudi am toy hanjana haiba madugi kaino duna psychological kaino impact kama tungi generation da mental retardation ai amna budu ji gai bo wai smak previously in 17th century idiot kind khanarami ko adu chawkhal ku matung na there him moi ja hato cross kaino samaj sei kana dabani kaina hain tarum basi loina bo hongdore idna hoje aduna hoje ki Eunice Kennedy oina movement ji White House ta kariya trokna
mental retardation hai bu hai season gum si kaina taw ise aduga amuk WHO na karina hojek moi intellectual disability or developmental disability, intellectual and developmental disability ana sigi terminology ma recognize taraga X da su koi handaki X da di adu maina pala ine ba to adu masigumba terminology ge koi gi president respected president amju meju panbi da koi hojik differently able times sinri je adu akoina amuk concept si da kari la ke bu terminology honging dai nangi kai no du hong ka dong ate ba akoi sar ja so ta har de sak mitang ba dum hai biu hai tar ga su but nangi kai no du dum wakal lon du fajar ga loi aduna wakal lon du na matra ga ding sai kai no langa biba taubi kari kari si am la kharjat ni aduna akoi psychological natraga social koi gi barrier sima achoba discriminate tawri samaj ge inclusive education daga yaw basi farak am tari je ado je ai amatem daga napso ge ko ai sam thengna rakpada koi nahan parents me ama meeting tawda inclusive education aina asai ge persons with cerebral palsy hariba koi ge brain ge CP cerebral palsy part of soidana ma movement ding amjadabani na the student is very slow in writing ko masi khara tapcha jan ojana di gorong blackboard ri gorong le tathokre de angam ba kangbu di sa illa class lo re amadu din ngam hodre sum nini humni to so di mari like no sum nanjal ani masu kaimo oi masu psychological breakdown lai e adu parents na su aduna koina Hazik Sarva Shiksha Abhiyan daga mayam educator mayam ga happy se tambibda degi oja sing si sigumba ma yaura gadi inclusive education hai sida di disabled not pasuna tabasu adegi meet udabsi oxel pe ko sigum mi yaura pakanda how to educate them ai si moju patients katang leitai khang batai mi duna iba theng gadi ma du iba loidriba yengjandina angam du di magi life to di manghan le which could have been a productive citizen in Yagi akan memi oiram baya do mai lari tamham du dege dum facility do sum pirak ta dege mang na be macha we aduna koina welfare scheme da paisa du pire ni ka ka so harau de let us fight for our rights koina khalib se noina sympathy am sida as no aite da mai angang do kaina haibi gen singe ba let us fight our rights akoi right ni mas human being amoina po de ko se tai mini hai business ko na mayam da yang kan tan wakal lon do hana ko gi chum thopa ma changi hai bu ni ko gi tambiri si ha ma ko thengna barriers attitudinal barrier ko wakal lon da serana na hanta mi yeng ama da yeng bagi wakal lon ma lai masi masina kwadi saw ba du apan ba khurau du oi na masi ma hana sim thoning ba du ni ado jasa sum da ko laksan ni si mathan da ko gi architectural regi ba lai barrier hai ta structural barriers si manipur gi context da yeng ga kadai da masi ko na laingak sina athu matam da ko gi friendly oi ba du environment ma barrier free oi ba ma la han gi ta di kadai area da karam ba structure da karam architecture lai ba construction si da masi gi maru oi ba ko gi PWD friendly oi ba du ba kano mo hen ni masi kadai area da han touch down ni masi maru oi na ko gi public works department koi lairi adu gi mahut Manipur urban development kano gi lairi ba khole myam se moi akhoi gi Imphal municipality gi mokhoi gi building bylaw da su yauri haide 2013 gi kano sida akhoi gi handicap friendly oiba kano oiba building construction tawna ba gi da akhoi gi ramp hap kadamni public place kano singda aduga auditory sound system sing aduga sagi akhoi gi curve hai tare koi blind sing na weekend paraga lak matam da irai line am khoi na khong na net pa matam da si matai ni adigi mayai ni haibu khangna na bagi adigi sound ji su makhon stone ga hoji matai ga mayai ga gi makhon je khoi da weekend stick sina theng matam na makhon am ta man de ba si mana da na adugum bagi seng matam ni khoka dam guideline khara yauri adu follow tau da ba rule ding sai sembi de hai do aduga follow the tau bida bagi wane follow tau sigi maram su ngasagi magi darkar ba magi budgetary kano support to happy da hai tare phajana ningsang bida ba khwaidi neglected community har ga koi disabled community si oiram ngani koi society si da aduna masina maram orga hojiki PWD khogi hoji national building
building code akhoi laire 2016 gi amendment si da su ya mek sengna yaure akhoi gi thong si yum ama sa matam da natraga office ama sem matam da magi thong do kay amna lawgani aduga rem sina kay amna wangani kay am pakani aduga akhoi gi thong gi puna nok si kayam wang na pan gani haidi wheelchair thauba mi amana thong do ilai lai na hang do yan na ba adagi magi basin washroom ki kai gi mayam se kayam wang na pan gani kamaina size kam na space lehen gani toilet manung adagi office ki entrance se parking space se koi office ki entrance ka kayam lap na gani haibana singwa tongan ba magi guidelines mayam pi ri haitare si bu akhina phajana akhoi gi public works department mahut ki adagi hairi ba sing sina phajana understand tawbiraga nauna semgalai ba khoi structure sing aduga hojik lairi ba structure sing se khoi gi prime minister narendra modi na khoi gi haudok pi khiba khoi gi accessibility india campaign khoi gi sugam bharat abhiyan na 2015 gi 3 december da haudok pi khiba ado 2022 bau khoi target thammi ba Haribadi Sidai 50% of the Indian cities haidare. Si law in accessible ohengani haibagi kenosida ko impal su yawi. Sidai sida hujipawdi thobak thoina laukat pagi mami de koi uba phangdri. Koi gi ima kai then gi koi rem akai gi amta yaudri. Arigi public toilet sulab lairi ba koi gi bazar gi si akoi si accessibility laitri. Toilet sing che loina ma akoi Indian kumut sing loin lai aduga handicap ki western kumut pa laga koi gi wheelchair thousand ba ya ba gi mawong du oide sam na haibda koi gi lai sing si koi gi bylaw da leire aduga chi da di madu tal leire ek leire tabudu reality di amta udri haibni hoji jasopatana thambi du ni koi gi even public ki leire ba toilet space da koi pwd ne ilai lai na ma da changchal laga magi tobu du put tawraga tholok pa ya ba gi du khudong jaba leitabani na madu honari mayam samorom da di cham thukpa dong na tawi haibagi wakhalun ne thambi je don ne kasi gi sugum ba discussion da koi na pukhasaning si hoi lengak na di thabok thorom kayama budi pwd gi namta paikhat piri adumakpu adugi su mathakta koi na hena tahonjani si lairiba environment yumna sum nation da yadabni na man mapan tholaka dawrina society sida tilaka dawrina madu yumda ge tholak matam da person with disabilities na ilai lai na maning tamna ayat pa yaudana kanamta gi mateng yaudana ilai lan chatok chasin ba mu poiro kai won tawning matam da madu ilai lai na pangthok pa yana na bage dung ba step se haujik ta gi lahaudraga di haujik sari ba government paikal liba projects da buildings da madu gi provision do madu gi kanu do yahaudraga di hayeng thung koi da chat pa yaro da bagi man leibni na sugum si yengsen bihoraga paikal haningi aduga yamna maru oina pwd gi friendly oiba dugumba environment ama barrier free environment ama poi semgat pada infal su yauri habanina masigi thabak si hena mien chahaningi habu wapum ne thamjaningi siam nungai je ra samjai raja sobanda madi raja sarai kumar na si lengsen biraga discussion si mapon mini phada bidai be koi pungiteng tawna ki bylaws de central public works department ministry of urban affairs and employment sina hana rules loin semdo bani inchi suk lohong gan mi thong pan buda hot kaino da building ki construction mayam sigi rules mayam ama guidelines ina phong lai ra bane ba si togadam ne construction apart from that even hotel da su sak sabum natraga any koi imphal evening da harene table tare matung da di table lama di chauki yaud da thagadabni ka haibugumba rule si da loin pallibani ko haije means wheelchair du gi mage chana na gi kaino koi gi table gi height maga chana na ba adagi visual impaired or ba adugumba mi amana la ka da mawon obstruction ngata even nozigi lambi da su ngare ko smart city ga la da su du ngare ba ka footpath ina le raga de u me thasalam bagumba si adum thoi dana user friendly hoigi pwd friendly oidri haibdu environment do o henna na bagi plus ai danga sai gi sign language to smart visual impairment su audio system auditory some signal sama mapam je kaino yore toilet yore ka na announcement ni khangde a kind of alarm ni khangde si aduni khangna ba sound because ko gi sensory organ ayab do adugi communication na se communicate to ya na bagi du ma pambai do thambi draga di ko gi pwd gi community si bu hen discriminate to borom do waina pu gi ba ya bana masi yaraga di laingak sina su packet piba
ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯦꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PWDꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯦꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ISTVꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ अबुंगो नसमदो थाव तेरब्रो तैदे थाव तैद्रजी सम लोई केंजकिनी हलो से लोरे म्याम अंकल अंकल हाय नजर थाव तैयो थाव तेवा मसी थाव खते नते मसी दि सेसा हेयर फुनी अनवा हुजिकान हेयर केनी समबु मकोंग थेंगना चेना कहली हल्दी अदुगा उहल्ली देंगा पुसु मसी दे यावरिबा महौसागी पी प्रोटीन विटामिन ई अमदि लिमोन गुंबा अल्मोल हार्ब चिंबा समबु चनप चनप लावदना थंबंगमी अदुगा मनमगी दिको असेंगबो पुंसीसीदा हेयर ड्रेसर सिंग लोइना दुना लैबदी यारोइदो असेंगबो पुंसीसीददी उफुल लैपाक pollution or janap laudana aduna isagi leijari aigi imana takpiramba ayurvedic sesa mana masing di mara tarani pa thang makhal manga na punsilaba sangom yan sinduna semlaba sesa sangi damakta nungai taw puna makuhan mangamba sesa aduna phangnak pelendo aina aigi imadagi madu aina aigi ichanu pidasupi sesa aigi hair specialist sesa festive offer lakliba diwali amasung ningol chakawagi damak excel furniture changangai uchekonda leibana 30% discount pizari l set sofa amasung 311 sofa na chingbasu flat ta 45000 rupees amasung 36000 rupees ta pizari masiga loina na customize oiba design amasung repairing gi khudong chabasu phangbigani akupa marol gi damak lengsin birau excel furniture changangai uchekon for further details please contact 9436013034 and 841-580-7002. निमोन जाखौ नमिसिदि सिंगु होलुरनुना नसकतो थिजलनी आइने हेना लोसनिंगि बने तोती सिंग तारिंगा इस्ता होलौनबा वाटर टैंक अमता लैसे सुसुंग तातादे शाला एदना लाओ बाबू ए यारे
amada maroi ba pau Scheduled Tribe Demand Committee ga government ka ahanbo ina wari sanakre Hayeng sangagadaba Manipur University ki hostel Netaji Subhash Chandra Bose maming thonba yaningdaba phongdoktuna desamna hostel ki nameplate thugai khre amadi kaikhu Muslim makhalaikai de leba mioi amagi yumgi thongal amadi NIT Lampel complex ta bom thamlamle Kurumjari ISTB ki Manipuri pau miyang tabiri pa pumna makpu taram na oksari haujik mapung obe pau Mitai ba Scheduled Tribe lista yahon gadabani haiba dabi da matam sangna Scheduled Tribe Demand Committee na talakpa dabi ga mari lena ngasi Manipur Sarkar ga committee ga wari sanakre New Secretariat ta laiba Deputy CM gi office chamber da sanaki ba wari adunga sinungthil pung mari makhai degi pung taruk phau ba chathaki Sarkar gi maikaida Deputy CM Joy Kumar amadi Works Minister TS Biswajit yauke Demand Committee ki maikaidegi Demand Committee ki President Dr. Y. Mohendra Nalusingba mihut kunma thoina saruk yake wari sanaba loiraba matung Scheduled Tribe Demand Committee ki General Secretary Laisram Lokendra na ngasi ahanbo aina wari sanaba aduda committee na tanba zatarab demand sing thamke demand sing sarkar na mamut tana takhe wari sanaba asi mai pakpa lambi de changsile ngasi phamliba asina waroisin purakpa ngamdabana mathang amot numit ama lep laga makha tana wari sanagani haike discussion se ko tharo discussion ma tawnare aduga akoina thamba baje ko thama yaba thama mo jo habi aba hare discussion do ko positive ni aduga si amuk sitting sena di thabuk si loibe yaroi makha tana dum tawgini government gi so positive khongthang ja kon su welcome tawi aduga adu laiba result su positive atmosphere am di leire Manipur University da nauna saba manga suba hostel amabo Netaji Subhash Chandra Bose hostel haina maming tholakpa akan mawong da desamna yaning de bafong dokre hiram siga mari lena ngasi sagol bandalai ba desam gi head office da paumi singa unaba amada desam gi secretary general and addition na desamna saphong lakpadegi ngasi pawba lamdam asigi satnabi saktam amadi lining laisol yokhatuna thamna bahon aduna lakli Zairak asida Manipur University gi manga suba men hostel ama hayeng sangaga dauriba asida Netaji Subhash Chandra Boys hostel haina maming thonjin basi tarai na laude masibu yaning de ba phongdok po aina ngasi desam gi thaumi sing amadi mahairoi singna hostel adugi nameplate sing thugai khre haire mahangna makha taraduna lamdam sigi leizari ba national hero singbu mari leina bo authority singna Thokpagi maram karino masigi oiba aronba agenda ama leibra athuba matamda lamdam siga sagon aduna laklaba ikhoigi athauba sing amade sing pat turel gi maming thongadabani karigumba hairiba thabak sing asi mari leinaba authority na paikhat pidaba tarabade desamna matam gi oiba chapchaba paukhom pigani haike tongan mari leinaba authority sing na yari makhaidi sigumba manipur ga chanaba aikoga sagonaba adugumba keno sing maming sing thonbiu masi thongadabani haiba wafam sima thamagolena hoji su tongan ba school sing college sing khudamoina manipur le riba tongan ba akogi district sing le riba novodia school sing house ki maming thona matamda nilgiri house udaigiri house kaina sumaina thonbagi muhuta masisu akogi lamdam siga chanaba lamdam sigi leijariba chingpa turel sigumba masigi maming dagi थोलगा अखोगी लमदम सिगी वैल्यूज मैमा मसे अखोइना प्रमोट तौनब अखोइ पुना होनामिनबम थोए हाय वफम से थमजरी Post Office ta Postal Assistant oiba kaikhu Muslim makhalaikai da leiba Haji Abdul Qudus kauba sahi kuntra mangaram suraba mioi amagi yumgi thongal mayada kilogram ani makhairom lumba ID ama thamlamle police ki bomb squad na soi angam yaudana Imphal East District ki waka singkhong da pokhai hankhre nakal amarom da thodok adubu yaning da phongdok tuna lamdam adom gi miyam na wakat mifam chathakre wakat mi famatu da saruk yakibi nupi amana mirakta bom thamjin bahabasi aphabanate asoiba aranba kaya lerbasu wari sanaduna wakal taminagadabani asigumba thodok matungda amuk hanna chathabiganu haire ngasi lekai sida leiba miyam marak sida bom thambire base kari maral leibagino masi sengdokpiro atu matamda ikoi nungai jade miyam marak sida bom thambase nana kari tawbagi bom ji thambire mo sengdokpiro mangon ngakpi ba ya ba maral leirgana ngakpiyo
Amaramda Lampel Police Station ki manung sanbai NIT Langol Complex ta China na saba hand grenade ama thamlambadegi Lampel Police amadi bomb expert singna asoi angam yaudana lokthok Lampel gi mafam amada pokhai han khre haide Asengba construction worker na tabisingna workers saduna khudong sabalau na bohan arakpadagi labor card holder singda matam chana pithokpam thokpa senpham pibada thangtha hanbagi maram ohelle haina deputy labor commissioner I tomada phongdokre ngasi building construction workers welfare union khongampat GP amade loitang lekin thabi area gi ahomlak suba foundation day thoramda wafamasi mahangna phongdokibani Khongampat Mantri Lekai Community Hall Pangthokiba Thoramda Posangbam Zilla Parishad Member L Bobby Manipur Building and Other Construction Worker Welfare Board ki Registering Officer L Ibomsa Khongampat Gram Panchayat ki Pradhan Amadi Member Singh Susaruk Yake Khongampat Amadi Loitang Lekin Thabigi Workers Singi Hadak Sahigi Class 10 Pass Tawrakraba Masa Singh Pungning Thogatuna Mana Mathum Singh Yanthoki Deputy Labor Commissioner I Tombana Makataraduna Manipur Building and Other Construction Worker Welfare Board na Labor Card Mawong Sumna Pahanabagi Kongthang Oina Smart Card no Oina Mahut Sinab Honaribasi Phaba Kongthang ni Masina Asengba Construction Workers Singda Pigadaba Khudong Sabasing Mapung Phana Phanganbangamgani Haiki Yang gidraba khudong chabase sei charkhat tawidaba rickshaw driver ki rom chakkiba agriculture labor ki benefit tagi phangna bhona beba All Manipur Women's Voluntary Association ge kunipalak suba mapokumon thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoramadda Art and Culture Director Dr. K Susila Poirei Leimarol Maira Paibi apunba Manipur gi President L Memsaubi amasung Amoba gi President Y Kunzarani na maru oiba miyoi sing oina saruk yake Thoramga mari lenana Director Dr. K Susilana tangdu laita draba kunai asida afaba mama amasung afaba ahlaman sing mathau tare awonba Manipur ama purakna bohan abada nupi oibi singi chawraba thaudang lai haike pura mangminna bagi mawongda lakani aduna mana soiri base kari da soiri bano haibase koina punna gyan taminarba matam asida ai koina afaba kunai afaba samaj amada semakpa haibase yamna maru oi haibase so ayak tamjaningi Ngasi numidang wairampung mari makai aduaida Lampel Police Station gi manung sanba chairau singda asiba nupa amagi haksang ama leiramle siraba miyoi adudi tonthang maring zahi kunchanipal apokpa tontang dalmai maring tarung Grace Colony degini thokdok thokpham dagi phangba pawgi matung inna ngarang dagi chairau singi lambi gi nakalda activa angangma masugi registration number MN01V3064 asi khamduna leiba manak nakpada leiba miyoi singna thengnaki Ngasi ayuksu chairau singda working satpa miyoi singna activa adu khamduna leiba ubadege manak lakpada leiba miyoi singna singnaba fawbadege mafam aduwaida thibada asiba haksang adu thengnabani haiki Laikhidraba tonthang maringi imung manungi miyoi singna ngarang Lampel Police ta missing report ama pirakhi missing report aduda mahakna tongkhiba activa number ga mafam aduda leiramliba activa number ga manabadege police na siriba miyoi asi masak khangmangam khibani Misi asigi matangda additional SP Priyadarshini amadi Lampel Police ki SDPO yauna mafamaduda misi asigi matangda thizinba hokre Lomi singi pothok hangaran bagaloina na pothoki mamal ningthina lepi ba mathautai haina additional Chief Secretary Agriculture Dr. Suhel Akhtar na phongdokre ICAR Research Center Northeast Hill Region Manipur Center ni sinduna October 13 phawba chathagadaba model training hawdokpagi thoramda mahakna wafam asi phongdokibani ICAR Lampel Pat pangthokiba thoram aduda Agriculture Additional Director KS Mohendro ICAR Meghalaya gi Director Dr. Narendra Prakash Susaruk yake Additional Chief Engineer na makataraduna tongan ba department singa kusam naraga laumi singi yaifa thaurang paikhatli laumi singna su department singna piri ba training gi kana balaw sinduna pothok hena puthokpa mathautai haiki is to train the farmer in such a manner that he can take the best out of it by integrating the practices of poultry or piggery or pisciculture along with agriculture in a settled manner. I am sure this training will go a long way and ultimately we will be in a position to impart this knowledge in the field
to our farmer friend. Mapanda mahay masing tamduna lairiba lamdam asigi nupa nupising karamba lamchat sajat chatpage haiba mama mapasing amade imung manungna kupna sena haudrabade kunai asigi tungi laibak aruba tangkak amada laklagani haina amsuna thadorakpa cherola mana khangalakde Zatkipa October gi tang kunmathoi ningol sakopo numita Delhi gi Desera ground da masu koba harau kumaina mapung oina tawna baling baluf amana thauram ama lup lupa chama gi ticket ka handuna sinki haire laibak thibadi mapalamda mahai tamliba amadi thabak tawduna lairiba nupa nupi kayana khunai gi nat culture ga sunadaba mitop singda maring marang hanba yengbada hangoiba firol setuna amadi nupi manbi singna su hena hakchang uba firol setpana aseng maningol singsu dress hongdoktuna setpa unake photo kaya social media da thagat nake mapalamda lairiba nupa nupi singi marakta hena maning tambana makoina lamdam asida halaklaba matamda mapalamda hainakiba lamchat adu lamdam asida chathanaba amadi mosinaba honarai Malem gi miyoy ba khunai da magi furup adugi saktam nat ngakna ba honari miyoy kharana mapalamda lairiba mitop singda khunai gi senglaba thabal chongmagi nungsiraba amadi fajaraba masak adbu mangthokna ba honari Kongrau se gaiba setuna amadi nupi obi singna yengba nungaitaba firol sing setuna thabal chongba haibasi sililang lebe singi daitani yaksang amadi chairauba nimit natana mapalamda kanagomba lup amatana thabal chongba thaurambo senda lambi onthoktuna singanu haire Khunai gi chatnarol da singnarakpa sing KCP MC progressive na kanmamit yang sanglagani haire Lup asigi chairman chingkhai gi cherol amana aikhoi gi miyamna mitop ki chatnabida nongma gi irak naduna khunai asida lekha tahalakle amade mipal tangba lamdam ama oirakle ipa ipu singna thambiramba isagi irol iek saksa yuthak laining laisol phizet laiteng asina singba sing asibu leibak miyamna ngakna sasi haukiba diwali nimita singjamai gi restaurant amada miyoi kayana sana yunai batana tana phizet phigai setuna khunai asigi chatnarol bu lekha tahanbagi wathok Kunai gi satna rol bu khonggauna bani ningol sakoba ga mari lenana Delhi gi Desera ground da pangthok pa thabal chongba bu mathong sa daba phizet kaya set chaduna aikhoi gi khunai asigi nupi oibi sing bu khongoi narakli hairiba lamhen tuhen ba mioi sing asibu matan sana warak watemba gi tangai fadaba tangkak ama lakpada natana chenari ba khudingmak leibak miyam khangna lupka wakhal taminagadabani hairi Kanagumba organization Karana Cell Tanabagi Damak Delhi da Thabal Toina Silakpasi Manipur Students Association Delhi na Kanayaning da Pongdorakle Handak Masu Haiba Miyoi Karana Punsilaga Semba Grove Mana Ningol Sakoba da Sinkiba Thabaladu Association Asiga Hiram Amatada Mari Lainade Tungda Thorakadaba Apapata Kudingmak Masama Puzagadabani Thabal Aduda Mawong Tadaba Pazadaba Thawong Sing Sathakiba Kunai Asigi Satnabida Singnaba Amani Haina Lawi Amaromda mathong sadaba mawongda nupibu victimize tawbagi mawongda photo sing social media da chaithorakli ba thawong asisu sililang libe singna haksin na lopham thoi matungda mahairoi singa mari lena da balup amatana lanai lup ki sel tanaba manipur level civil society amade mahairoi lup nasu mijang sangbinaba masatna bil tawre Sahitya Academy amasung asangba communication sinduna niminindi sumna sathagadaba Eastern Regional Writers Meet lamyan masanglenda hudokre thoramaduda Sahitya Academy Kolkata ge officer in charge Gautam Paul Eastern Regional Board Sahitya Academy convener Gangadhar Manipur gi saknai reba theater director Atan Thiam asangba communication gi coordinator AC Netrajisu saruk yakhe Ratan Thiamna spiritual amadi humanity yaudabana ibagi lamda kuina chatpangamloi phong liba lairik kaya pabina bawat pa publisher laitabana lamdam asigi aiba sing mayamdagi lapthok lagli haike giving trust, giving more quality in the language and writing. It will be difficult to survive because many dialects are already extinct now, and smaller languages will get a struggle for survival. Handak nong manini nong sukiba aduna Thobal district ki manung sanba maibam usiwa gram panchayat ki ward number 13 amasung Youth Social Development Association usiwa wangmagi manung sanba dalaiba SK Cinema Hall ki mayada foot humudra muk sangna ngarang numidang pung 8 makhairom taba matamda turel torban kaikre maduna maram oiduna yum amadi nga farm kaya amang ata thoan khre haire Atuba matamda sarkar na mijeng sangbiyo haina Youth Social Development Association usiwa wang mana kangalakle
हाना मिनिस्टर ओइरंबत नतना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की हाना मैनेजमेंट कमिटी के मेंबर ओइरंबा थौदाम कृष्णन लेखिदबदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना अवाबा फोंदोखरे नेशनल हाईवे चामा यांखई इम्फाल चुराचांदपुर लंबी असी नोमा नोमागी फिबम सोक्सिलकपना लंबी असिदा चटलिबा मियामना खुदोंचादबा कया मायोकनबा हेनगलकले गाड़ी कया एक्सीडेंट थोकपगी चांग वांखलकले वर्क्स मिनिस्टर टी.एस. बिस्वाजना चटलिबा सही असिगी दिसंबर था फावबगी मनुंगदा मणिपुर की मरु ओइबा लंबी कया सेमजिनतुना मखल अमतगी नुंगाइतबा लेहेलोय हाइख्रबसु हौजिक फावबदी हाइरिबा इम्फाल दगी चुराचांदपुर फावबगी लंबी असी सेमजिनबा हौद्रिबना पोट हॉल मसिंग नोमा नोमागी हेनगलकले बिष्णुपुर कैथेलदा पोटफम फंबी नुपी अमना लंबी नुंगाइतबा असिगी मतांगदा पेंदबा वाफम कया थमलकले दम थोकवाइबो थोइबनी सिबो नाबो थोकपदि याम थोअबनी दै मो हजिकसे अदुगा हजिक द सेमनिंगबसे कोइदि यावगा सेमनिंगबनी लंबी थोंगी वादी फजाना लैनिंगे कोमसीदनी हौगलाइबा कोइबि सेमो बजादि अदुम चाउथदना लैरबनी डॉक्टर भौजा चाउथरिमनी डॉक्टर मयाम हापिदो मयाम हापतना तौरिदो डॉक्टर भौदा अफबा थम्बिदबा कोइदि यामना चाउखल हनिंगबनी को सेमनिंगबदि यौरबा जानि कोइजि याम थोना सेमनिंगबनी ओ फजाना सेमबिरो कोइदि हाइबना तना काइदौनी होजी अवाबा मणिपुर कैनोगी वारिबा प्रजासिना वारिसे अमतदि फजाना सेमबिदना निंथौखोंदगी इम्फाल फावबा पैसेंजर सर्विस तौरिबा बस ड्राइवर अमना लंबी फरिङै मतमदा निंथौखोंदगी इम्फाल फावबा चटपदा मिनिट 90 रोम चंगलंबा अदु हौजिक लंबी फतबना मरम ओइदुना पुंग अमगी मयादा चंगले गाड़ी थौबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनारे हाइरे लंबी थोंगे हारोगदि लंबी फलक्त्रगना एक्सीडेंट तोइबा हेलै असो अना यामने हेलै लंबी फरगना खुदोंग चाबा खरदि हेलै अदुबो सेमबदी सेमनिंगे लंबी जे हाना गिलेन फिबमगदि याम थिने सोक्चले हुजिकसे लंबी की फिबम से अदुबा अथु मतमदि लंबी जे सेमनिंग सरकार की माइकेदगी वर्क्स मिनिस्टर टी.एस. बिस्वाजीना फोंदोकिबा हंदकी डिसेंबर थाबोगी मनुंगदा मणिपुर की लंबी थोंग अफब मवोंगदा खुंगंग अमदि सहर खुदिमक्ता पगारो हेंगेने हाइबगी थाजबा कया थमगिबा तारगसु लैरिबा फिबम हिदैदा करम मतमदा डिसेंबर थाफोगी मनुंगदा लंबी असि सिनबा लोइगदगे हाइबदी करम मवोंगदा मैजिक की मोंगदा सेमगदरा हाइबसी प्रजासिंग अचबो हंग मोइरि आईएसटीवी पाउगिदमक कैमरामैन जेम्स कोलोना ज्ञानसूर्य खाइबम बिष्णुपुर NSCN IMMD India government kangarang Nagaland wari sanakiba asida kari kari wari sanakibano habedo phongdoktabana Manipur miyam da langtaknaba ama pokhaliba asida CBSena Manipur state na miyam gi ihul khangna center gi lusingba singda takna ruragani haire Hauzik oiriba pibam asida party asina India gi president prime minister yauna lusingba kayada Manipur gi apunba gi saktam kahendana ba state amabu state adugi ayaba yaudana achet thugaiba ngamba constitution gi article 3 semdoknaba taknagani haire Hauzik marakthana break amatang lauzari Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hakchangi labor solatpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta ngaraba upaidi, Jolip syrup, amasu Jolip capsule wo changi sinabiyo. Wai bihon na sinjara pa ningol chako bu nimita pangthokpa ningol natchom tharul masi nong singi phibam phattabana pangthokpa ngamjakidre tharul masi amuk hanna October gi tang kun ga manga imsakasinumit nong thelpung mari tabada hapta kangje bungda sampa ben yaw na pangthok jaragani mayam lakpiu saruk yabiyo tharul masi bu mapung phan biyo langlen pami phaje adana mai bu paru baide ngasi di masa phangedo ya mai bema Sarang manung sida kaijila nangin lebi nedai sabudina maning tam chakisun Cab service in Manipur. Lamjingba Cab service. Please download Lamjingba Cab app. 5% special discount for app users. Download now. Download Tobio. Lamjingba Cab app. Lamjingba Cab service na Manipur da finest and smoothest cab service pizzeria. Lamjingba Cab app service users in the 5% discount through pizzeria.
ब्रेक की तुंगदा तारामना ओक्सरी मखाताबा पाउदा तोमथिन इवेंट मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन सर्विस न सिंधुना मणिपुर कैलेंडर गर्ल्स मिंथोनबा ब्यूटी पेजेंट पांगथोकलगनी हाइना कंपनी असिगे मैनेजिंग डायरेक्टर आर के रुबेन नंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग उनाबा अमदा फोंगदोखरे रुबेन मखा तारादुना मणिपुर की तोंगान तोंगान बा कांगलुप तारा निथोइदगी मियोय अनि खटगलगा अरोइबा सांगयंगदा सरुक याहनगदबा थौरमसिदा अहान मना फंगबदा सेल ओइना अमदी लुपा लाख अमगी ओइगदबा तोंगान तोंगान बा खुदोंचाबा पीदुना अपुनबदा लुपा लाख अनि रोंगी मना पीगनी मणिपुर अमुक्ता ओइखिद्रिबा मोंगदा मीडिया की खुथांगदा ख्वाइदगी मतिक चाबा खनबगी सिलेक्शनदा सरुक याबगी खुदोंचाबा पीगनी चांगदमनबदा सरुक यागदबसिंग अहानबगी ऑडिशन माइ पाकलबा मतुंग निमित मरिनी की सांगयंग पांगथोकलगा अरोइबा सरुकता सरुक यागदबनिसु हाइखि डिपेंड तौबा अदुगा जजिंग जे नोम कितंग दे नतबा निमित मरिनी चुपना मंगानी चुपना मैम ना जज तो बियाबा इवेंट अमकंग नाजनी सत्खिबा तांग कुलुमदोगी पाउचे सिंग अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा यावखिबा था सिगी तांग कुनिथोइदा सिंगजमई माता हॉल की मायोकनबा सिंगजमई कोंगबर रोतगी इम्फाल ईस्ट पुलिस की एसआई हावबम ससेंद्रना लुसिंगबा टीम अमना फारे हारिबा वहेंगबा मोमोसा सही कुनमापन अपोकपा तोंबा हैरांगोई थोंगदगी हारिबा मियोय असी केसीपी अमदी मसिगी लानमी संगलोप मियाम की फिंगांग लानमीगा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनेदि हाइना केसीपी की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी की मेंबर इंचार्ज एस मंगालना थादोरकपा जेरोल अमना खंगलकले जेरोल असिने मखा तारादुना आइडियल गर्ल्स कॉलेज दा लुपना डिमांड लेटर थाकिबा अमसुंग कॉलेज असिदगी नम हादुना लुपा लिसिंग यांखै की सेनफम खोमगतकिबा लेति हाइरे आइडियल कॉलेज तगी सेल लबगी थौदोक्ता सेनरीबा मोमोसा हाइरिबा मिसक असि लुपना कनानो हाइबा मसक खंगदि हाइरे महा केसीपी की कादर नते सासिनबनी केसीपी साबसिंगना मियामदा चथरिबा अरानबसिंग असिना केसीपी की मिंगसत मांगहनबा खक्ता नतना लमदम असिगी यावल लांथेंगी सुमसक थियलकले मियाम की अमदी यावल की यकनबा ओरिबा केसीपी सारिबसिंग असिगा मरी लेना लौखलकपा यावल की खोंथांग अमा ओइना वहेंगबा मोमोसा हाइरिबा मियोय असिगी मथक्ता लुपना कनबा मियेंग चंगलगनी हाइरे District Handloom and Textile Office Impal East na Directorate of Handloom and Textiles ki makada Handloom and Handicraft Delivery amasung mudra scheme gi matang da awareness thoram ama upa community hall kyam gai mayai lekai da pangthokre hokdokpagi thoram da MLL Rameso District Handloom and Textiles Impal East ki project manager P Mina Kumari UBI Impal East amasung Ukhrul gi lead district manager Saikai Singh se susaruk yakhi MLL Rameswarna lamdam asida sajaba pirol amadi chana thaknaba potlam sing Manipur miyam na sijinnabagi hainabi leirabadi sel thumgi phibam phakat anduna chawkhat pastia chama oiba ngamgani government na miyam gi chawkhat tharangi scheme kaya piri adubo madu miyam na mamutana khangdabadegi kanaba lawdabana ayambani haikhe अखोई सारी फीसिंग अजे मणिपुर की कनो जिसु हेलुम प्रोडक्ट हिंगलम बोइना मणिपुर पोथोक्सिंग जे सिनरकांदा अखोई इसा इसा इकोनॉमी कनो जे सेंगोनबे कनो जे वाखलोन जिदा हाय मुदा लोन जी मतेंग जना सि वइनिंग पालन तोगजबने Handloom and Handicraft Scheme amadi mudra scheme gi makhada District Office Handloom Thobal na susinuna nomagi oba awareness thoram ama khekman mayai rekai community hall da pangthoki thoram aduda DIC Thobal gi General Manager K Rohini Kumar District Handloom Thobal gi Project Manager CS Tombi Weaver Service Center Impal gi Assistant Director CS Landoni su saruk yakhe Senapati District ki Pisabi Singh da Handloom Handicraft Delivery amasung mudra scheme matang da khanganaba Indo Stadium Senapati District Headquarter da su pangthoke thoromaduda ADC Senapati ki Deputy Chairman ke Holy Saran Raumai District Handloom Senapati ki Project Manager L Nilabantazit SBI LBO Senapati ki Lead District Manager Z Tholi Paul Susaru yakhe Deputy Chairman ke Holisanna Iyonggi amasung khutsa haiba haibasi aikhoigi oiba anoba culture nate masidi mamangai degi hauna pangthoktuna laklabani adubo aikhoina lairik lai su hairakpa chawkhatpagi matung inna hanagi zatnabi asibu miraibani haikhe awareness program aduda Senapati District ki Pisabi chaniyang khairom na saruk yakhe Institute of Bioresources and Sustainable Development IBS Dina Wangnongpok ki Nazom India Project Haudokre Takyel Dalaiba Institute asida pangthokiba thoromaduda Institute asigi Director Professor Dinabandhu Sahu Indian Institute of Science Bangalore LB Prasad I Institute Hyderabad Rajiv Gandhi Center for Biotechnology Tamil Nadu Institute of Life Science Bhubaneswar National Institute of Biomedical Genomics ke scientist singsu saruk yakhe
Genome India Project asina India ki tongan ba ethnic groups singi maramda nauna masak khangba ngamhalagani genetic ki horakpham khangdokpa loinana pari puredagi horakpa laina kaya sing layeng nanaba hidak sing puthokpada mateng pangba ngamgani haire Maitai Hue Lalong Sintam Sanglenda Sinduna Sajal Academy gi Kulak Suba Rising Day Thoram Top Khongnang Makhong branch ta pangthokre thoram aduda Kairau Kendra gi MLA L Rameswar Khatrigau Kendra gi MLA N Indrajit JC ILPS ki convener Arjun Telhaiba amadi Ningthausa Lancha su saruk yakhe Arjun Telhaibana JC ILPS ki thabak thoram asisu hanbalai 3 State asida thok leba wathok kaya na maram oiraga committee gi thabak lepaman bani athuba matam dalawraka da khongthang khuding miyam da khangalagani haike MLA N Indrajit na miyam gi apamba gi mayokta government asina kaidongai da satloi isagi horak phang khangbaga loinana hanagi satnabi sing hanjil hanaba hotnabana chawkhatpa purakpa ngamgani haike National Vector-Borne Disease Control Program gi makhada Special Malaria Unit na sinduna moregi tongan ba mafam singda malaria amadi atai kangna sandokpa laina singdagi matau karam na ngakthokani haiba paujel puba street play utkre thoromaduda video Special Malaria Unit CS Bhani Sanasu saruk yakhe All India Trade Union Manipur na sinduna sinmising mifam ama Maitai Council Moregi Office ta pangthokre mifam aduda MCM gi President M Thoiba Aituk Manipur gi General Secretary L Sotin Kumar Secretary K Manoranjan Working Women Forum Manipur gi Secretary Y Indrani Susaruk yakhe Sinmising ikusuman hengadhana ba taliba dabi gi saru ama oina November 8 dagi akan ba khongjang All India gi oina semsare haire Ngasi asi malemgi body ama oriba United Nations Numit ni malemgi mafam atay da pangthok na bagom UN Day Thoram Manipur sa pangthok na ki Lions Club of Thawbal, Leo Club of Thawbal amasung Thawbal Municipal Council la sinduna numit asigi Thoram Turel Kansi ising na punsini haiba kholaw galoina na Thawbal da khongsat amasat ki Thawbal gi akoy badalay best school singi mahiroi sing na saruk yaki ba khongsat adu Thawbal Municipal Council gi chairperson TS Chamona Thawbal Mela Ground gi lamthara ba matung Thawbal kaithel phawduna satlaga wang mataba Devi Mandopta loisen ki khongsat aduda Dr M Nara Thawbal Municipal Council gi councillor sing saruk yaki Lions Club of Thawbal gi District Chairperson Dr KSS Manglemna khongsat asina miyam da pining liba paujal asi Turel na imani Turel kansi Turel da amot pathadaroisi Turel gi akoy bada upambi thaduna ising sengansi ising yaudrabadi akoy hingmangam loi haike Chauba ising gi tin phangda loina yauruga ngakani awa bata loina tagani Khongman Gram Panchayat ki nauna karak labba ward member taruk ki oiba mifam amangasi pangthoktuna athokpam Premjit pu upapradhan oina khanbada mata oina yanakre SBI gi ATM booth manungda thanba bulb tha amarongi mamangdagi sakhibadagi anoba sindok pidabana miyamna numidangi matamda sel lokthokpada khudongchadaba kaya marom mayoknare hairi mari leinabasingda khangalabasu semjin bidre amamba asigi khudongchaba lauraga booth manungda amod akai toksille masigi mathakta phattaba thabak kaya chatharakradra haibagi miyamna mipaiba poknare hairi Hana Minister Oiramba Thaudam Krishna na lekhidabada ex MLA Welfare Association na awaba phongdokre Assembly Secretariat Association ki President BD Bering na preside tawduna pangthokiba awaba phongdokiba gi thoram aduda Chief Minister Oiramba Radhabinod Koizam Minister Oiramba Dr M Nara Dr Kasim Ruiva W Zagor and Mangi amadi P Asausu saruk yakhe Thawbal District Branch Manipur State Indian Red Cross Society के Managing Committee के member ओइरंबा थौदाम कृष्ण न लेखिदबदा Managing Committee के member सिंग अमदी live member सिंग ना अवाबा फोंगदोख्रे हौजिक रिम्स की डायरेक्टर ओइरिबा डॉक्टर सांतना इंस्टीट्यूट असिगी अवार्ड अपा कयागी मतंगदा दिल्ली दे सतुना मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असनी सौबेगा उनादुना वरिवताई सानख्रे मखाताना मिनिस्टर बो मणिपुर लाक्तुना यंगसिनबिनबा इनवाइट तौरमगा लोइनना मिनिस्टर न सुसुंगसोय सोयदना लाकनी हाइबगे थाजबा पिरकले हाइरे ngasi rims ki director na nirman bhavan da leiba mahaki office chamber da unakhibani asni sawe lagliba october 19 da sungsoi soidana laklagani amarom da director na nauna health secretary oiraba priti sadanga su unaduna rims ki award apa amadi thengnari ba tongan ba khudong sa da ba sing su khangalam ki hairi
Hauzik sanabagi pau amuk pangbigani. Ngasigi sanabagi pauda October tang kunithoidagi kunmari fauba haurada pangthokiba Eastern Indian Powerlifting 2017 da PBB PTC kasamthong elangbam lekai gi lifter ke Soniana kilogram yangkai nithoi da silver kaisam Linda mangangna kilogram humbudra nithoi da silver amadi ke thoibi devi na kilogram yangkai tereta bronze medal laurakle haire. Guwahati da October 16 kuntra phawa pangthokadawriba anisuba Asian Combat Game Martial Arts Festival da India ki team da Kickboxing Association of Manipur gi sanaroi taramathoi amasong court sama saru yagani haire. Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna hayang October 15 dagi hogani toramba N Hazari amasong Dr. N Tombis State Polo Tournament khudong sadaba kharadagi thasigi tangkuni pandagi oina horagani haire. Housing makataba sanabagi pausing boyay ning thaujamdagi amuk phangbigani. All Manipur Football Association sinduna thasigi tang kulumdigi home and away basis da Manipur gi tongan pa district taramatogi khwaidagi makok thongpa league singi champion oikiba team taramathoina saruk yaduna sathariba thangjam Birasandra madi maipakpi memorial 22nd winners cup for men gi district sports association Bisnupur gi super division gi winner Sai SCG ulogi home ground oina Sai NRC ground tael da home match oina sanakibada Impal West district football association gi super division gi winner NC club khongam patpu goal ama sinoda maiti bapikre match asida mai pakiba Sai SCG ulogi goal adu SC Taranjan na match ki nifumari shubu minita sankibani match asida Sai SCG ulogi sanaroi S Johnson RK Kunkule namadi NC club khongam pat ki sanaroi N Suresta match conduct tokiba referee na yellow card utki Amaromda cup asigi atopa match amada district sports association Chorsampur gi super division gi winner UKB gi home ground oina Coleman playground Chorsampur da district sports association Senapati gi super division gi winner Huswobu goal amasinoda maitiba pk match asida mai pakiba UKB Chorsampur gi amatangarba goal adu lamthian lanna match gi apiba matam gi ahapa minute ahumda sankhibani match asitasu Huso Chorsampur gi sanaroi and Raju amadi TS Aboida match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba cup asigi hayeng match leiroi tha asigi tang kuntaruki nungtilpung amatabada YUFC Ukrul gi home ground oina TNL ground da Impal East District Football Association gi super division gi winner Rao Lining Mekai ga sanagani atopa match amadana District Sports Association Sadar Hills ki super division gi winner FC Kangchup amadi District Sports Association Chandel gi super division gi winner ULFC ga District Sports Association Chandel gi FC Kangchup ki home match oina ULFC Liwa Sarai ground Chandel da sanagani Tagasari boyay housing makata nang asino magi oikiba inga sagi pawa muk pangbigani ngasigi oikiba inga sagi pawda ICAR lampel patagi pinuka pawgi matung inna ngasigi khwaidagi sakiba Celsius degree kuntare 10 mari khwaidagi ingba Celsius degree 13 ani Nuksiti yawi sing manilgi sang ayuk da sada mariputara teruk nuktil da sada yang kay humdoy oike ngasi nong sukide Hozik aroi beda maroi ba paw muk pizari Schedule
ट्राइब डिमांड कमिटी का गवर्नमेंट का अहानबो ओइना वारी सानख्रे hayeng sangagadaba Manipur University gi hostel Netaji Subhash Chandra Bose maming thonba yaningdaba phongdoktuna dasamna hostel gi name plate thugai khre amade kaikhu muslim makhalai kaida leba miyoi amagi yumgi thongal amade NIT Lampel complex ta bom thamlamle ngasi gi oinadi ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida loisinjari miyang tabiri besingbu amuka hana khurumjari